Hello loi te ho tunin khun zong thusim tha khat anangai khom ki no hi te tuni thusim sei deu a film min hi the woman akitin 2011 a release anaki bola hi tai thusim hi anum hle zengin hi chi zai jon pot le la azon chan ge inangai dingubin ka hin te mo ve chule thusim hi na ngai no ma hele nana thot son dingin zong ka hin te me movie ki pa na hen gamla thing noi mun kha na hen mi khat he nen de du ki chat mel puta khat he akimu en nahi hichinu he mihim ta hi pon gammi a hi en ama nu hen mihim ho amu a hele athat jin ata sa ho ane jin akiwa jin nahi chutilawa ama alim amel jong he ki cha na khle jeng gamla hen aki ho kha en a chengin chutilawa mihim cha naw sen ho jong pu akila azin aguzin iti chun gamlai hen awa azin a hile hija chun gan hing hon jong naw cha ne de ti je win hin la naw sen a hi gan hin hon jon he ji wachun ane ji po win atha ji po win iti chun naw sen ho jong achang chang win ahung ki ho kha aji win a hi hichi zo chun in ko khani ahung ki mo in hichi te he mi chen lo na mi lo na amun thip la amun khana hen a cheng win a hi hija in nei pa he amin hi Chris a hen Christian cha thum hi ane yin alin pen nu le neu pen nu hi nu me ya hen alai lung hi pasal a hi in hi ama ho in sung mi zong mun thip la cheng hi wang wen a in sung jeng un jong a khyo be se po wen a ki to be se po wen ama ho dei chi in kho hi amang wen hi ni khan he Chris jong chun mei thal ki chayen gamleng ding in a che ta na hile wadung pangla chun durwin he na vele le na hile ama spena ki munu gamminu nen de edu nu ki char ta nu chu a hin muta na hi aman jong a veven a hile a ki chle zengin chuti lowa gammi a hi jong chu a he in ama hoding a jong danger ta chat ta hi ji chun phaten a veven hile song ko homun khana alut chu a hin muta na hi hiche mu zo chana ma jang aga na theibang in lang ahong kilen aji cha ko ma chun aji im cha seilovin athil koi ji naw thil nen anot naw room sung chu su ngim ding atien asu ngim pi ta nahi aji nu rong chu lung adong in aji nu chun ipi na bol gon ham hichi nei su thing pi ti na dong in hin la aji pa chun adon but ko nahi achanu olen pen nu chun ai poye hicha ui cha ho uicha na hen ho an ga pien kapingam puyetien apa cha hin seyen apa jong chun uicha cha an aga pita na hi insunga uicha a hen chu uicha Gimnei ta khan hi a hi en alung ki su lowa hele a tha jing the uicha chu ana hi en hi jingni kho hi ahung hi kitan Chris jong gamla langa gammi mu nu gamat ding tin a chi kitan ama jong amun hlungin a hile gamminu amu kitan thibe cha chan a gemin hiti chun net ho he achung na kon chana khu khumen a hile gamminu chan alado thei ta pon a o den ta nahi gamminu hong po do thei lo pha na chun Chris jong chun anai phein gamminu ko ma chun thibe en atien a hin la gamminu cha ki tom jengin a hile ami thala chun anung la cha hianin a hile ho hello chun om ta ho hello a om pha ja man jong a hin pui phein room su thieng naw mun chun thi kha wa hen a hian ta nahi Christian jong gamminu a khut na keng a hian pi zo chun gamminu cha ki tom jing na lain hele Christian hicha ko na jam do ding ngai tu hin ti be chan min ai lawala ka tha jing ding ne hi atien a hile gamminu chen EPSA hi a hapon a ew jing na lain a hile Christian cha lung a hangin mi phalep ta chu a be pi ta na hi Christian hi chigam minu ite abe wang EPSA wang chun a pau ki he lo ji chun a boi the jingen a hin la Chris jong chun EP ngai tu ham ama pau chun anup chu a sei jingen nahi alang khana Chris a chanu alin pen nu jong class ala pe no hen class la thei lo chun a oi ana en e thein a chi jingen a chi non jingen hi le a teacher nu chu alung adong hle jing ta nahi school ki hen ama changbo om tan hi cha chun teacher nu chun
Noi na chu phai he tam tiền adong in na hi le Chris asan nu chen ima cha jong asei pi pon adon but pon thip be chan na bek akila in ada thata na hi alang khana achapa jong cho recess pe na hen numi hoi to basketball ki chiamu ve na hi le numi khanu cha zo thei mong pon a hil alung a hang tan alung han phan chen classroom a chi in classroom a numi azo thei lo nu bek sung cha ve na hi le samthi khan he anom tan samthia chen a khai nai thlai chu aga be pi ta na hi pha chom khat zo hen class a chen numi ho jong ahung ta win basketball a zo lo nu chen a bek sunga samthim chala do in asam ja ki pot ta na hi le hi chupa chen khai nai na be ji chen asam chen hung o tan asam o phan chen ala do thei ta pon hi le hi chup chapang pa chen gala kon chen hi tia numi nu abui cha ve en ki pa hle jengin numi nu jong chen ha loin a hi le asam thiam khat ni to ahung do tha ta na hi hitia again thei chu pasal pa chen a ve en ki pa hle jengin a hi alang khana Chris jong gammi amat nu kom chen chi en nen asa awaleng je chen avele le en akam sung ho pu chu a check le en a khu no cha khum le en a hi le gammi nu chen Chris a khut chu khut pa cha hin pe pi ta na hi le na sa ba se ja pengen haloina loin na hi le a khut chu a hin pe hla pi ta na hi hi chi pha chen Chris jong alung a hangin gammi nu chu be ki tin a bengen a vota na hi gammi nu yong chen khu a heta pon pha chom khat zo a hin khu a hin hi kitan na hi le Christian gammi nun khu a hin he na chen ka thu sei na ngai lawa hele ka kap li jing ding na hi e tiani pham jo sei na hi le gammi nu jong chen a thu sei jo ngai pon I di tham chen o min na hi le Christian lunga hangin pistora kila dan pistor chen a bil kol jo a kap theu pi ta na hi le gammi nu chen na se jingin a pen in a peng ta na hi phana che chen a hele ne thla alang thima hen Christian jong a ji a cha te chu ichi gammi nu kom chen a puilu nen a vet sa ta na hi le a ji a cha te chen gammi nu amu chu a ki chle jing ovin a ki chle jing ovin a hi Christian jong a ji a cha ten gammi nu amu wa ki cha n chu a gelin a hele anu ya za in a chanu chen ichi gammi nu hi gammi ho hi mi him ho dinga danger ta hi bowe tin a season ichi pa chen ama hon jong ne ding hi hlenga hin api vin a hi le gammi nu cha lung a hangin ne nom lo chen amu a chen a hin pai thata na hi ane su za chu a thai pen hi chin ne angai ta ye na ne lawa hele adang na mu lo ding hi ati pen a zia cha te cha pam langin a hin pui do kit ta na hi phana che en na hi la zan ahung hitan zana hen achanu len pen nu chu I mu theilo hena ki tungin aum ta na hi le Chris chu achanu kom chana che en ki chawal hen ati pen ada thaki ta na hi alang khana azinu jong chen Chris chu thil do ding atien ahung phana chen adong ta na hi le Chris chu lung a hangin azinu chu amei phlep ta be pen akizam ta na hi hitia amei phe be pi akizam jing chu azinu yong jan sei be ding a hepon ma jong thip be chan akizam ta na hi alang khana gammi nu jong chen ne ding an ne lo chu ki si hle jingin jan khang hen agil ahung kil hle jing tan agil kil phan chen abu su za an ne ding su za chu avena hi le ju cho ho jong hin an ne ovin ama agil kil wa de chen iti te hin ne tam them chen a hin ki ne do ta na hi jingne ko hi ahung hi kitan Chris jong ana to na mun chuna chen na hi a hin tong kit ta na hi na to zo wa hin in lang ahung kile kenen in ong hluna chun gammi nu a hen na mun chuna lut kinen gammi nu kom chun I bi pham cha sejin a hin la a paw hon ki ba lo ji chun a ke to thei hon pon ama jong cho lung a hang hle jengin gammi nu chi chana ha nam itabang ham tien amin ho po phen pen avele le na hi alang khana achapan jong gammi nu aki hen na asung chu amu theina ding chen apam langa konin ko hom neu cha hi akisi mi na hi hetia gammi nu ko homa ko na ve theina ding ki sim lai ta chen anu chen hin ko tan a hil ama jong agan thei bangin in lang chu adel phei ta na hi jingne ko hi ahong hi ki tan chapang pa jong cho apa om lo pen in
ui cha hi an pi dinga tin ui cha chu han hle wang chen alunin an apin ko hom neu cha ki hian ui cha chu an ga pi dinga tin hi le asunga ui cha chen a hin ha min a hi le king ba se jeng gan thei bangin ahung jam do ki ta na hi ha chom khat zo hin khrizong in ahung lung tan in ahung thlun chen a jinu chu tui soi om se in om min zo chen gaminu kom chen a choyuwin gaminu chu sop thing dinga tin a hin la tui chen gaminu chu a zo ta pon a thing thei ta pon hi ita thian lo phan chen gari sop no a sop dinga tin a pam lang a hin pui do in a henin iti chen gari sop no ho on pai ho na ho ta na hi le gaminu chen na asabe se jing in hin la angim theilo ji chen ata sa bon cha chen a ho in hi le angim su jing tan itia a ho lai ta chen gaminu jong a peng jing in a chanu len pen nu chen nga in tin anga asa gonin a hin la christian anga mong po na hi le a chanu chen a thulel pi ji chen a hlain machine chu aga off ta na hi gaminu a sil zo chen a ki hen namun ma chen a hin pui ki tawin a hen ki tawin Chris a zinu chen von thing von khan hi a von pi ta na hi phana che chen a hi la zan hi ahong hi tan zan khang a zia cha te i mun nu lai ta hen Chris a tho da en gaminu kom chen a che en gaminu chu aga ki chep na ta na hi hi chi cho acha pa chen a he thli en acha pa dong cha che en a pam langa ko na asung lang vet na dinga asim ko ho ma kon chen a ve hlien a pa chen ho chu amusu ke ine hi jingni khu hi ahong hi kitan Chris achanu alin pen nu zong skulin a chi ki ni na hi le a hin dan zong he a ki su tapon a teacher nu zong chen ina ti ham ipi boina nei ham ti na dong ji na hin la ichinu chen a don but ji pon imacha zong ana sei ji pon na hi ichi ji chen a teacher nu zong he alung a gimin school ki hen in lang a chi zo in lang a inwa phone cho call a bolin a hi le Chris achanu chen a phone call cho la pi na hin la I macha zong a sei pon a ho pon na hi hitia ina ko na zong koi machan a hin don but lo ji chen a teacher nu cho lungim na cho sang che en stay in sunga ga chi ding chu ati ta na hi alang khana Chris achapa zong chu apa ta bang hi ahung hi tan lunggel he apa lunggel a hin putan ni khat ni apa lo pen hen aman ra chem cha ki chojen gaminu ki hen na room sunga chuna chi en gaminu chu tha ding tina ga ho se tan a hi le gaminu chu lunga hangin a peng za jing in a ki sen jing in a hi le a unu chun a hin zata na unun a za chun gaminu ki hen na room sunga chuna hlai lu nen a so pi pa chu a hin sol do ta na hi a so pi pa hung po do zo chun nu mei nu chun gaminu ko mo chuna so pi pa khialin ngai dam ki thu me na hi le gaminu chun I macha zong a sei pu na hi pha chom khat zo wa hin Chris a chan nu len pen nu chun anu ko mo chun a so pi pa hitia gaminu aga bol yang sit gu dan ho chu sejin a hi le anu chu lung a hangin a chapa chu a pho ta na hi pha chom khat zo wa hin a ji pa zong hi ahung hlung kit tan a ji pa ko mo chun na chapa kil thi men tien a thil bol ho chu sejin a hi le Christian ka chapa zong hi agu thlang go hi tam ka chapa ki tabang ahung hi lawa hele koi tabang hi ding ham tien a chapa cha pa chen hi le azinu cho lung hangin phanik sa hle ham hitabang chen hi honlen na pa cha honin hi china konin ki po do honin mun chom ga cheng jeng honin tien aji pa ma sang chana ki sen za jeng in hele aji pa cho lung a hang ba se jeng in azinu cho avo in ko halloween a sa ta na hi hitia Chris in achanu masanga azinu avo jeng cho achanu chana ven hi la ki cha hle jeng in hi ba jom khat zo hen a kon hong ki kiu tan kon hong kiu pan jan achanu chan agahon pe na hi la koi dang an hi lo a teacher nu chu an hi ta na hi Chris ong chan teacher nu chu in su chan a ko lu ne na kheulim pin a hi le teacher nu chan a vele le na hi le Chris jinu hlung phia ki jam cha hin mutan Chris ong chan adam lo we hi ti na sejen ijio chan teacher nu chan a hi poya na chan nu khu na wop hin ti na sejen a hi le Christian ka chanun imachanaw wop hi in te atien alung hang ta na hi teacher nun zong Chris alung han amu phan chen akicha in
ina kona po do ding ati na hila po do masang chen Christian teacher nu cha bengin avoin akhun akan pe in apam lang hin akai ta na hi hitia apam langa akai pen chen achanu chen a vezo pon apa komena chi in apa kom chen thla in ipi ball sian ani hamtian aga taw thoina hin la apa chen achanu jong cho a hin son mangin hi te jana kai phen ui cho ho ki hen na sunga chen aga koi ta na hi ui cha ki hen na sunga a koi lun hana chen ui chan zong a hamien amasa chapang pan aga su do ui cha tabang ui cha khat chu ui cha hi pon gam mi ma hi ana hi en itnu chu ui cha tabang hi asu go nan ya hi cha hi ana hian cho hian ama cho hung po da in teacher nu chu tha ding a tien a bo le le ta na hi le teacher nu chun ngai da ma ki thumin a hin la a hu do han ta pon a pam langa kon chen a ve honin ji gam minu jong chun teacher nu chu ata so ya pe pe in athat ta na hi gaminun teacher nu tha zo chen Chris achanu rong chen cha bi he choi na gan thei bangen gammi khat nu a hen na room sun chun lu nen aki hen no jaga thlapi ta na hi le gaminu rong cho all ta in pam no chon hong po do ta hi le pam long chen Chris azinu chen hu a hin hetan a khu hen hen chen hong po dai na hi le gaminu chu ta ga ki to han tan gaminu chen Chris aloi nu azinu chu aman tomin athat ta na hi atha zo zo chen ama jong teacher nu apui na lang room chen a chen apa ma thi kha cha ki chayen aga lut ta na hi le Chris le achapa sa no men achapa jong cha hindel phe na hi le chapa chu asa li ta na hi Chris in zong gaminu amu mo chen mai thal kela kap li pai jing ding atien mai thal kela en a hin la kap li man tapon ama zo chu ahung thi ta na hi a thi zo chen asung langa athin kho ho chala do in apam long cha hung po dai na hi le teacher nu athat nu amasa an hen masat nu chu ichinu cho hong po da en ane sa ta na hi amani hi gam mi chi chi a hi hon je a ki he thim hon che hi in amani wang akitel hon ta poi a hin la gam mi a hen masat nu hi ui cha bang an su gut ji chen tu a he ui cha bang banga chat le le chu a hi ta na hi alang khana Chris achanu chen asu pinu neu pen nu chu akipomin ina kona zamang ding ati han ta na hi anu le pa to asu pi pa athi zo jan mani bo hon tan alungel he no mo le jingen ina kon chen asu pinu cha hin pui doi na hi le pam langa chen gammi te ni chu anu hon ta na hi gammi te ni amu han pha na chen achanu neu pen nu chen tui choin gammi te ni kom jan che na hi le ui cha bang bang ki su gu nu chen ichi chapang nu chu tha ding ne ding ati na hi le gammi khat nu chen aza da ta na hi chapang nu zong chen botala tui choi chu hongin gammi nu chu adon ding in a pen a hi le gammi nu zong chen akila en adonin adon zo chen akhu na thi san man ho chu chapang nu kam chen akhu chu khut chal choga koi ta na hi le chapang nu chen a hin chop ta na hi a chop zo chen alin janu kam chen aga koi kine chop sa go ki ta na hi le chapang alin janu chen a chop num ta po na ki da en a hi le a oi cha sot pi en chapang nu chu ki puyen chi jing ding hi ati ta na hi hitia gaminu en alin janu a oi a khoi pi chen naw wop a hi chu a he pai jing in a hi gaminun jong chapang nu chu ki puyen a chi ta win Chris achanu alin pen nu chu ada ta win a hi le Chris chanu jong chen hi choloi nung a zui lawa hi le china ding dang a het lo zi chen anung sangwa chen a zui ta na hi a hi chuga minu chen chapang nu chen akuna thisan a chop zi chen ama ho bang banga kiwa ding kin su pi ding tia chu a ki pui a hi chi chu alin janu jong chen su na de a het lo zi chen gammi te ni nung chu a zui ta na hi cha hen a movie jong a ki chai tai tuni thusimwa Chris achanu alin pen nu chen dongmala nei lawa zila nei lawa ipite nawa bop thei ham komenan hin seiding wen ka hin tem ve jole kei gel dana apa to avo mon hile a kilomi na hi thusim azona chan hin ngai zo se na bon chaw chungin ki pa thu ka hin sein
thusim tha hong ki taka sin ananga jingoi te thusim aki chai tai